Mi salmini on fo mi landi kesiɗon e jaam. Hande ko mardi 17 décembre 2024. Mi feƴinana en ɗo information militaire jo no windani ɗo général Mamadi Doumbouya président CNRD lettere. Kanko militaire jo o wi ka lettere makko o wi le 5 septembre 2021 lagine kamen ɗo yimɓe ɓe mbuyi heɓuno espoir, jama on weltino nde ñande yalti sooƴi welo welo sabu on ɗum sabu konguɗi ko colonel Mamadi Doumbouya à l'époque yewtuno kon o yewtuno konguɗi labaɗi, o ƴetti engagement ji, o ƴetti fodowareji, o fodi jama on piiji kelɗuɗi ko ɗum jama o yaltuno welti. Kanko militaire jon o wi ka lettere makko o inni haray o torike Mamadi Doumbouya ɓa ko général fewndo ɗo yo accu taw bonnu nden hoolare ko yimɓe hoolinomo nden ñande, taw bonnuɗen jikke ko yimɓe ɓe wanno e makko kon nden ñande, yo respecte konngol makko ngol, yo respecte promesse makko. Kanko militaire jo winduɗo lettere o wi wo Mamadi Doumbouya président CNRD no andi hiɓe andidiri, ɓe waɗi di formation extérieure, ɓe yaadi nokkeliji buy. Aray ko woni fewnɗo wona kamɓe woni gollidude, kanko ko feere on militaire jo ɗon woni gollirde, kono aray lagine no welamo kanko o militaire jo imo faala yo général Mamadi Doumbouya yo accu hunna ahadi ko ƴettodi e adna Allah on kon, ko ƴettodi e jama Guinée on kon. Kanko militaire jo winduɗo lettere o wi o wi fewndo ɗo technologie on no tiiɗi, no mari doole, kala ko wowluɗa hara yimɓe ɓen no manditi, vidéo ji no woodi ka général Mamadi Doumbouya ƴetti engagement, ƴetti fodareji, fodi yimɓe ɓen. O wi ɗin vidéo ji no wooda hani, yimɓe ɓen no yaltindeɗi no darude engagement ji ko ƴetti kolle 5 septembre 2021 eɗen balɗe hikkuɗe ɗon fof yimɓe ɓen no darude. Kanko militaire jo winduɗo lettere o wi aray mo tori Mamadi Doumbouya président CNRD yo accu hunna ahadi ko ƴettodi e jama on kon, yo teddin hoore makko, o teddina konngol makko ngol. Wo kanko militaire jo o wi Mamadi Doumbouya no andi ka formation ji maɓɓe, ɓe waɗi formation ji ton, ɓe innay militaire torijo ko konngol makko ngol, yahay ha ɓe inna la parole des militaires, konngol militaire jo. Si militaire jo yehi ha ƴetti engagement, kamɓe ko ɗum ɓe andi ko yo hunne no jeeya e ko ɓe jannataɓe ka l'école militaire. Si ɓe wadde formation ji koye militaire jon ko yo respecte hiérarchie mum on, o respecte hooreɓe ɓen, o teddina hooreɓe makko ɓen, o teddina konngol makko ngol, tawa so o fodi o hunnay. Aray kanko militaire jo winduɗo lettere o wi wi'ugol Mamadi Doumbouya eɓɓugol makko halora e laamu ngun organisata élection ji ɗin jonnita pouvoir on hootaka kan, o wi ɗum ɗon ko ella molanaɗo Mamadi Doumbouya fokkintinni ɗon, ko tampere molanade wonande mo kanko Mamadi Doumbouya. Kanko militaire jo winduɗo lettere o wi aray yimɓe boy no takko makko, ministre ɓe no takko makko, civil ɓe no takko makko, yimɓe no arde sowndomo ɗon ko kanko wawata gollude ndi leydi, kanko wawata développude ndi leydi, kanko wawata wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo. ɓe wonɓe arde sowndomo ɗon fof ko intérêt ji mum woni ɗaɓɓude, wona intérêt Mamadi Doumbouya. Intérêt Mamadi Doumbouya président CNRD on ko yo respecte konngol makko ngo, ko yo hunnu ahadi makko ɗi. Kanko militaire jo winduɗo lettere o wi yo Mamadi Doumbouya andu no wi'ede lagine ɗo ɓurɓe ɗuɗde ɓe janga ko seeɗa ɓe jangi, kono e nder ɓen ɓe janga marɓe hakkilno e mum moƴƴa non, marɓe faamuno e mum moƴƴa non. Yimɓe ɓen no ayni no andi ko honɗum wona waɗede e leydi, fi kala ɓe janga kono ɓe mari hakkille, ɓe mari faamu. Goɗɗo wataɓe hiilirde ni tum, hiilugol ɓe welata fi. Ko toroto Mamadi Doumbouya
ko yo accu o hunna ahadi ndi, yo accu o respecta promesse makko taw wi o firtay ɗum. So wi o firtay ɗum o ɓemmina gere e leydi. Ara o torike Mamadi Doumbouya yo accu o organise élection ji laaɓuɗi poste harana o candidat few organise élection ji laaɓuɗi civil jo gagniɗo wo o jonna on tigi laamu ngu. Ko ɗum ɗo wondani mo e teddunga, ko ɗum ɗo wondani e sooriɓe fof teddunga, ko ɗum wondani e armée on fof teddunga. So wi o firtay ɗum ɗon, o firtay konngol makko ngol, o soñjay jama Guinée on, o soñjay sooriɓe. O inni wo militaire ɓe ɓen ɓe duwaka natude politique, militaire ɓe ɓen duwaka ƴettude micro woola, duwaka yaade radio woola fi politique. Parce que politique ɗum ko fi civil ɓe ɓen non. Politique no mari ya yilto ha no waɗi mari kuylel baylel ha e sooriɓen kamɓe ɓe jannaka fi ɗum ɗon. Kamɓe ko ɓe forma ko fi hiwugol jama o, hiwa teddule jama o, hiwa biyenji leydi ndin e ngaluji leydi ndin hara himɓe ara bandi arali iwi nokkugo ari dooli jama o. Ko ɗum ɗon sooriɓen waɗana formation mum. Haray kanko o militaire jo windanɗo ɗo général Mamadi Doumbouya o lettere, o inni o torikemo yo respectu promesse makko. O fillinnike ɗum e nder lettere o laabi bus, mo windi ɗo piiji buyi yewti waaji Mamadi Doumbouya. O inni o haray ko o windiri o lettere wona fi jannugol Mamadi Doumbouya ma ekkintingol mo ma tindingol mo, ko woni o andintinay mo woni. Parce que laamu no weli ha no hitti ha jawle no e mum piiji buyno e nder laamu. Sa ukkike nder ton, sa wattana hila, a tampay, a soñjoto, a lutta e nder mum. Aray ko ɗum woni andintinande ɗo Mamadi Doumbouya, taw ndaaru ngaluuji ko woni ka laamu ko, taw ndaaru jawle ko woni kon ka laamu ton. O inna o accitata laamu ngun, o confisque e pouvoir on, o jogoto ɗon laamu ngun, o accitata. Yimɓe ɓen ara pompa mo ɗon, inna yo firtu. O yilto kala wowluɗo wi o hunnu ahadi, o nanga on tigi, o soka. Eyno ɗo yimɓe boy no nanga soka, Foninke Menge no nanga soka, Mamadou Billo Ba no nanga soka, kidnappa ɗo ni tum. Ne ɓaali journaliste joyeteɗo Marwan Camara on kadi no kidnappa nanga soka. Ɓeɗo fof ko fi ɓe daranimo, inni yo accu o respecta ko wowli kon, yo hunnu ahadi, yo hunnu konngol ko wowli kon. Kanko militaire jongo wi haray o waaji ke Mamadi Doumbouya yo accu o respecta konngol makko ngol. Militaire ɓe ɓen fof ko yo hunnu ahadi ndi. Haray ɗum no jeeya e nder lettere ko militaire jo ɗo windani général Mamadi Doumbouya président CNRD. Merci beaucoup.